Turabaramukije inshuti bavandimwe abakunzi ba CNTR mwese aho muherereye tubaza ko mumeze neza mukomeye twebwe turaho tumeze neza nta mahoro nta kibazo. Turabifuriza kuzagira icyumweru cyiza umunsi wa mbere ubanziriza icyumweru. Reka tuze tubabwira amakuru yaranze weekend cyangwa se amakuru yarari muri weekend uko byari byifashe nuko byagenze. Ejo ku cyumweru Ifizi mu muhana w'Ifizi habaye intambara. Intambara yahujije ingabo za FARDC ndetse n'ingabo za Mayimayi n'abazarendo bose bari bagwanye basubiranyemo, ndetse bikavuga kuko izo Mayimayi ari ingabo z'uwitwa Koboyi. No kuvuga kuko Koboyi ari umunyamurenge uri kumwe n'abamayimayi. Bivuga kuko ingabo ziwe zagwanye n'abazarendo ahagana Ifizi, aho twagiye tubona amazu menshi yarahiye batwika amazu ayandi bayasambura, ndetse tubona n'amavideo abaturage b'Ifizi bari guhunga bikoreye amamatera n'ibindi byose bisabwa cyangwa se n'ibindi byose byo mu mazu bahunga iyo ntambara yo gusubiranamo. Ushobora kwibaza ngo ese basubiranyemo bigenze gute cyangwa se niki cyabaye? Ni kwa kundi kwabo iyo bashonje cyangwa se iyo bahabikanga imirindi ya AFC baza basubiranamwo bagatangira bonyine gutwika amazu no kugwana bagaharibisha bakangiriza. Ubwo rero no kuvuga ko Ifizi kera iyo zatangiye kugenda gutyo cyangwa se iyo bihabivugwa gutyo haba hari akabazo nyine kera kabaye uko tuba tugiye gukonjiga ya verbe tombe ibiri hafi kuba konjige. Uko niko rero bimeze mu muhana w'Ifizi, nuko byifashe kugeza ubu ngubu barashamiranye cyangwa se bako bararebana y'ingwe isaha n'isaha bokongera kandi bakagwana, kubera ko umunsi w'ejo bamye birirwa bagwana burira. Ni intambara yari kwihuza abazarendo na Mayimayi. Ubwo noneho iyo abantu bumvishije intambara abantu bumvamwo cyane cyane AFC kubera kuko ariyo bahora bahanganye mu ntambara, ariko noneho yejo yari Mayimayi abazarendo, no kuvuga ko bagwanye ejo, ndetse amakuru dufite nuko haje kugwamwo abazarendo bagera kuri 6 muri iyo ntambara yabahuzaga n'ingabo za Koboyi. Uko niko bimeze rero, uko niko byifashe hariya mu muhana wa Fizi, ariko abaturage bakomeje guhunga cyane bahunga intambara kandi baguma kuraramika nyine baguma gusakuza bavuga ati ibi ngibi nagiheke iyi Kongo, iyi ni Kongo nyabaki yo kugwana hirya no hino. Abantu babagwana buzira gahunda babagwana basubiranamwo, ibi ni ibiki abakongomani ku bakongomani. Ni mu gihe rero hariya Makobora hagize iminsi habera imigwano, aho twababwiye ko ubushize twababwiye ko Makobora 1 na Makobora 2 ingabo za AFC zari zimaze kuhigarurira, ariko kandi ingabo za FARDC cyangwa se za leta ya Kongo baza kubarasishaho amadrone, ndetse mu gihe twababwiye kuko hari za vedete za AFC barashe zirasha. Ico gihe rero no kuvuga kuko leta ya Kongo cyangwa se guverinoma ya Kongo yahise yisubiza Makobora D, ingabo za AFC nazo zikaba ziherereye Makobora 1. No kuvuga kuko Makobora itaraba libere yose, ariko kandi no kuvuga kuko abantu bakomeje kuvuga bavuga kuko AFC yerekeje za Baraka. Aho ngaho nta gushidikanya mu gihe bavuga kuko bafite kubohora za Karemi, za iriya hirya za Karemi za Kasumbalesa, iriya yani Katanga, muri Katanga. No kuvuga kuko Karemi ari hafi, ndetse hari amakuru twagiye twakira muri weekend yavugaga kuko ingabo za AFC zagaragaye muri hariya bira bice ku birometero 60 na Karemi, aho bita Kabimba na ahantu haba amashanyaraza cyangwa se haba umuriro wakiriza za Karemi n'ahandi na za Misisi. No kuvuga kuko Kabimba ndetse cyane cyane na ahantu bakorera amasima, haba uruganda rukuru rukomeye rwa sima, niho ruba Kabimba. No kuvuga kuko byavuzwe ko muri weekend ingabo za AFC zahagaragaye, ndetse bashaka kuvuga kuko kujya kwabo baza bakoresha igifaransa bakavuga ngo Kabimba sa chauffe, no kuvuga baba bikanze kera AFC ko yamaze kuhagera. Reka rero twinjire iwacu cyangwa se mu karere ka Minembwe, kuri territoire. Ubu nyine ni territoire, ubu nta kuvuga commune, ubu nta kuvuga karere, ubu no kuvuga territoire. Kuri territoire ya Minembwe na mahoro, ejo bagize amateraniro meza, baguwe neza, bagize ibihe byiza bashima Imana. Tubibutse kandi kuko uwahoze ari burugumestre mu gihe Minembwe yari taraba territoire burugumestre, ndetse aza kuba na vice gouverneur mu Kizagadi Nzabinesha. Uyu munsi wa none akaba yageze i Bukavu, aho yahageze muri weekend. Ni impundu nyinshi bamwishimira
bishimira kuhagera kwiwe kuko murabizi kuko mu minsi ishize yahawe inshingano cyangwa se yahawe fonction yo kuba vice guverineri wa Sud Kivu. Niyo mpamvu rero bahise bashiraho ubundi buyobozi bwa territoire kuko niwe wahoze ari umukuru niwe wahoze ari burgomestre, ari umukuru wa commune. Ubu ngubu rero akaba yamaze kugera i Bukavu, akaba yamaze gushika i Bukavu, niwe aherereye vice guverineri Gade Mukiza Nzabinesha. Ubu ngubu ari mu mujyi mukuru wa Bukavu cyangwa se muri office cyangwa se muri biro yiwe. Ibi ni ibitangaza by'Imana, tuzadora tubishima Imana, cyangwa se umugani w'umuririmbyi ni wavuze ngo tuzahora tugushima ngo tuvuga imirimo yawe. Ni ukuvuga ngo ni ibitangaza by'Imana. Mukiza Gade Nzabinesha yahoze ayoboye commune mu gihe bamwe banze commune bakayigwanya, none akaba ageze ku ntambwe yo kuba vice guverineri ndetse akaba yicaye muri office i Bukavu. Uku ni ukuvuga kuko ndetse AFC mu bategereze kuko bazicara muri presidence i Kinshasa. Aho Mukiza Gade Nzabinesha wahoze ari mu Minembwe ari umuturage usanzwe aza kuba umukuru wa commune, ndetse commune itaraba commune yahoze ari chef wa posta cyangwa se chef de posta. Nyuma yaho aza kuba burugumestre, nyuma yaho akaba abaye vice guverineri. Murumva kuko ari intambwe ishimishije kuva mu Minembwe. No kuvuga kuko Minembwe imaze kugagara, imaze gukomera, abanyabukavu baba bashaka bari mu Minembwe. Ubundi mu Minembwe nitwe twashakaga bari i Bukavu, abanyabukavu kugira ngo turebe ko baduheza imirimo, ariko noneho i Bukavu ko barashaka bari mu Minembwe bakabaha imirimo. No kuvuga ko abire bitangaza cyangwa se ari imirimo ikomeye tugomba kuzoza dushimira Imana buri gihe, buri munsi tugomba kuzoza twishimira. Naho rero hirya no hino i Kinshasa bari aho ngaho. Biravugwa kuko General Bolingo wo mu bwoko bw'abanyamurenge mu minsi ishize mwabonye kuko yigeze guhamagagwa, ndetse bavuga ko yafunzwe, yafashwe, ajanwe i Kinshasa, ariko ntiyafungwa, ngo hari iperereza bari bakaya bamukoraho. Mwigeze kumva bavuga ngo hari ukuntu ngo yavuganye ngo n'ingabo za AFC, ngo telefone yiwe ngo bayifata ngo azavugana n'ingabo za AFC, ibiki abandi ngo ni ibinyoma. Biza kurangira bicecetse, basa naho yicajwe i Kinshasa. Kugeza uyu munsi wa none biravugwa kuko uyu munsi wa none itariki 5 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026, amakuru dukesha ibinyamakuru bitandukanye biravugwa kuko General Bolingo yashizwe mu mpimba cyangwa se yafunzwe azira karengane nk'ako abandi bose bagiye bazira. Kuko muzi hari amagenerali menshi afunzwe, bamwe bazira karengane, abandi bazira ibyaha byabo bakoze, ariko we muzi kuko ni umugenerali utarigeze uba inyeshamba, ntabwo yigeze aba inyeshamba mu bagiye babinyeshamba mu bwoko bw'abanyamurenge. Uyu mugenerali ni umuntu utarakunze kuba mu ishamba cyane, wakunze kuba muri leta, akorera za Rubumbashi, Katanga cyane, ndetse ajanwa n'iriya hirya ya za Kindu. Uyu munsi wa none akaba yafunzwe, ariko kandi azira karengane cyangwa se azira uko yaremwe cyangwa se uko asa, kimwe n'abandi bose bafunzwe mubizi kuko mubizi kenshi bakunze kuzira ubusa. Uko niko bimeze Kinshasa, niko byifashe. Twari tubabwiye Bukavu kuko umuyobozi cyangwa se vice guverineri yamaze kugera muri ofisi yiwe ubwo yatorewe kuba vice guverineri wa Sud Kivu. Ni ibintu bishimishije, ni amakuru ashimishije cyane, ni amakuru gusa abanyaminembwe bazamukumbura rwose. Yari umutaramyi, yari umugabo unezererwa mu ikanisa cyangwa se uyobora ibitaramo neza, agashima Imana, akabyina igisirimba. No kuvuga kuko mu biterane byo mu Minembwe abantu bazamukumbura cyane. Kuri ko byifashe rero. Naho Masisi muri weekend, ubwo ko turababwira amakuru yo muri weekend, ayaranze weekend, niyo makuru cyane cyane akunda kuza hano kubera kuko turi kuwa mbere tugomba kuza tubabwira ibisibirane cyangwa se amakuru tutabagejejeho muri weekend. Masisi muri weekend iza drone zarashe Masisi, zirarasa cyane kuri zone ya Masisi, ndetse zica abaturage. Biravuga kuko hamaze kuboneka imirambo igera kuri 6 y'abaturage bishwe na drone zoherejwe n'ingabo za leta cyangwa se na leta ya Kongo, zirasa abaturage bahasiga ubuzima, ndetse ziza kwangiriza n'amazu menshi arasenyuka. Ni ibintu bibabaje cyane, ni ibintu biteye agahinda. Sinzi kuri ubu icyo leta ya Kongo cyangwa se abandi abari bo bose n'abambari bayo baba bagishaka kuri Masisi. Intambara igeze za Baraka yerekeza za Fizi ndetse na za Katanga. Masisi imaze iminsi irimo AFC, imaze umwaka. Ubu ngubu ni ukuvuga ngo AFC iraserebura umwaka wose yigaruriye akarere ka Goma cyangwa se province ya Nord Kivu. Rero kumva ngo baracyari ko bagerageza amadrone barasa kuri zone ya Masisi ni ibintu bibabaje, aho ubuzima bw'abaturage buri mu kaga, bakomeje kurasa ku baturage bakomeje gupfira hari Masisi.
ariko turatabariza cyane abaturage b'Imasisi bahabicwa ari inzirakarengane bazira ubusa, sibo bateje ino ntambara, si nabo bayoboye Masisi, ahubwo barahagarikiwe kwa kundi baza bavuga ngo uhagarariwe n'ingwe aravoma. Ni ukuvuga kuko amahoro abaturage bafite muri Noro bayakesha AFC, kuko niyo ibahagarariye. Iyo niyo yakagombye rero guhangana na leta ya Kongo cyangwa se na leta ya Kinshasa, ariko biba bitangaje kugira ngo drone zize zirase ku baturage zisenye amazu y'abaturage, n'ibintu bibabaje cyane, n'ibintu biteye agahinda. Hirya no hino rero nk'uko mubizi, nk'amakuru ahari agize iminsi asakuza, perezida wa Venezuela yaziwe na perezida Donald Trump, aramuzira aho yohereje ingabo ziwe cyangwa se special force, ingabo 24 zaje mu indege ni ukuvuga ni za ndege z'amantibare zaje zururuka kuri State House yiwe cyangwa se ku ngoro yiwe, barururuka ndetse amakuru dukesha ibinyamakuru bitandukanye biravuga kuko bari bitwajije imbunda zifite amatoroshi cyangwa se zifite umwangaza, aho bariko bazitunga ku ibyuma bigahita byisatura cyangwa se bigahita bikinguka. Ni ukuvuga kuko ari ubuhanga bukomeye. Amerika mureke nanone iracyategetse isi, iracyayoboye. Niyo mpamvu mubona ko Russia yarahagurutse iravuga ngo Ukraine ngo nyuma y'amahinga 2 ngo izoba yaranduyeho, ngo Ukraine ngo izaba yabiranduye Ukraine, ariko imyaka banzi ba 3, mu gihe byari byavuzwe ko ari amahinga 2, none imyaka iba 3. Ko rero Nicolas yaje gufatwa n'ingabo z'abanyamerika, ingabo zari zoherejwe na Donald Trump. Nuko rero urugenzi rero abantu bakomeje kubyibazaho bakavuga ngo byagenze gute, ni gute perezida w'igihugu yofatwa kuriya, ese yari afite uburinzi, byari bimeze gute? Ni ukuvuga kuko Amerika yohereje indege mu kirere zikora mu mwijima cyangwa se zigenda mu mwijima, zariko zururukira gusa hejuru y'inzu y'umukuru wa Venezuela cyangwa se ya perezida wa Venezuela, ziza kwinjira mu ngoro yiwe, aho bari bitwajije imbunde nkuko twari tubabwiye, bari bitwaje ndetse ngutwuma dufungura ibyuma bicunze umutekano wiwe. Baramwinjirana, biravugwa kuko bakicinjira perezida wa Venezuela yumvise gusa ijwi rimubwira ngo you are under another government. Ni ukuvuga kuko bamubwiye ngo uri mu maboko y'indi leta. Kera bari bamaze kumufata, baramufata rero bamujanana na madamu we Florence, barabatwara babajana New York. Amakuru dukesha ibinyamakuru bitandukanye nuko babagejeje mu mugwa wa New York. Ni ukuvuga kuko Amerika ikiyoboye isi, igitegetse isi. Ico azira rero niki cyangwa se ico bamuziza niki, abantu benshi bakunze kwibaza ngo ese ko intambara Venezuela itari iriho cyane, itavugwaga cyane, ni gute bahise bagaba intambara umunsi umwe bagahita banamufata banamutwarana na madamu we? Ni ukuvuga kuko ico azira bavuze kuko bamushinja ibiyobyabwenge cyangwa se amadroge, biriya byo kwidroga cyangwa se ibiyobyabwenge cyane, ngo nibyo Venezuela icuruza cyane, kandi bagiye bamwiyama bamuha amahoningi ntiyabyumva. Ahandi kandi bikavugwa kuko ibyo biyobyabwenge abikoresha akorana n'igihugu cya Brazil, ndetse bikavugwa kuko mu byo azira hariho kuvuga kuko yakoranaga n'igihugu cy'Uburusiya, kuko Uburusiya bwari yari yarahaye ikibanza Uburusiya aho gukorera intwaro za kirimbuzi, kandi kuko Venezuela ishobora kubicumbikiye Uburusiya kugira ngo Uburusiya buzabone uko bwataka Amerika. Ibyo rero nibyo mu byo azira, ibyo birimwo. Ikindi kandi cyanyuma cyangwa se igikuru muzi kuko tugenda tubabwira hano kuri CNTR Kongo twabwira ngo ubu nyine turi mu isi y'inyungu, turi mu isi y'inyungu, isi y'ifaranga cyangwa se isi yahari inyungu. Kuko abafite amakosa sibo bari mu abafite amakosa sibo bari mu gufatwa. Biravuga kuko igihugu cya Venezuela kiri mu bihugu bya mbere ku isi bikize kubera petrole, bikoresha petrole cyane cyangwa se bifite petrole. No kuvuga kuko perezida wa Venezuela yazize niyo petrole. Ubu ngubu rero Amerika ikabigiye kuyivoma, kimwe na kuriya bagize Libya igihe bafataga Muammar Gaddafi bakamwica. Ubwo rero Nicolas nawe ashobora kuba ariko byamugendeye, kuko igihugu cye gicuruza petrole cyane, gikora petrole cyane, kuko Libya, muza amateka ya Libya ubu ngubu ni nkaho imaze kwibagirana. Libya imaze kwibagirana cyane kubera petrole. Igihe bafataga Muammar Gaddafi bakamwica, ni ukuvuga kuko ubundi butegetsi bwagiyeho ari ubutegetsi budashoboye. Ni ukuvuga kuko abanyalibiya kugeza ubu baza bifuza bakavuga ngo iwaduha
waduha amaraso ya Kadafi cyangwa se umwana wa Kadafi ushoboye akaza agaso akayobora tugapfa kubona gusa amaraso ya Kadafi asubiye ku butegetsi kuko igihugu cyasubira ku murongo ekonomi y'igihugu yokongera kugaruka ukuvuga kuko ubu nyine ekonomi ya Libya yagiye hasi cyane. Ariko rero Venezuela rero ni nk'ico cyane nayo nukuzira petrole kuko biravugwa kuko petrole Libya Venezuela yacuruzaga petrole exporta petrole miliyoni igihumbi z'amatoni. Urumva miliyoni igihumbi z'amatoni exporta ndetse bikavuga kuko ubu ngubu bari bageze ku rwego rwo ku exporta miliyoni ibihumbi 5. Urumva nani menshi izo rero izo ni zangungura z'amapetrole miliyoni igihumbi z'ingungura. No kuvuga kuko rero Venezuela yari iri ku rwego rushimishije ndetse yari iri mu bihugu bya mbere bikize kubera petrole. Ico nico rero Nicolas azize, ico nico baba muziza cyangwa se ico nico Donald Trump kuko Amerika murabizi ntizishaka ikindi gihugu cyoba pays puissant kuri yo cyangwa se abogira ubushobozi kuri Amerika kuko mubizi ihora ihanganye n'Uburusiya ndetse bufatikanyije n'Ubushinwa. No kuvuga kuko Amerika Donald Trump avuga kuko Amerika ihangana cyane n'Ubushinwa. Ubushinwa buhanganye na Amerika buvuga kuko ku bukungu cyangwa se kuri ekonomi Ubushinwa bugomba kuza imbere ya Amerika, ariko kandi bikanga bitewe n'imbaraga za Amerika ishora ku bindi bihugu igenda ireba bene iki gihugu gishaka kwizamura ikacitsa cyangwa se igashimuta. Murumva kuko bitari byoroshe gushimuta president n'umudamu we muciye muri State House. Ni urugamba rukomeye cyane kandi rwabaye mu mwanya muto ya mu gihe gito kitamenyekanye, biza kumenyekana gusa kera iyo action yabaye. Nuko niko bimeze rero, ico nico Nicolas azira na madame we Florence nico bazira. Ibyo nivyo bazize, nukuvuga kuko bazize kuba bacumbikiye Uburusiya ndetse n'Ubushinwa n'intwaro z'Uburusiya bazihaye ikibanza kugira ngo zicurirwemo intwaro za kirimbuzi, ndetse kuba bacuruza ibiyobya bwenge kenshi cyane Amerika yagiye ibahonya. Ni nka kuriya rero bavuze Donald Trump yahonyeje ubushize hano muri Afrika igihugu cya Nigeria kibabwira ati mwirinde kuguma gucokoza abakristo cyangwa se kuguma kwica abakristo, muvyirinde. Abwira idini ry'abayisilamu ko muguma kwica abakristo, mwirinde nimba mudahagaritse ubwo bwicanyi Amerika twenyine turiyizira. Ejo mwokumva ngo president wa Nigeria bamushimuse cyangwa se bamutwaye gutyo kuko ubu nyine hazakora abanyembaraga cyangwa se abafite imbaraga. Uko niko bimeze rero, ayo niyo makuru avugwa hirya no hino, uko niko vyifashe. Dukomeze dusengera akarere kacu, intambara ziracyariho. Ubu tugeze mu mwaka wundi wa 2026. Twagiraga ngo abatarakora subscribe na share na like ndetse na comment mukomeze mubikore ku kinyamakuru CNT yarakongosha. Dukomeze tuje imbere, dutera imbere mu makuru avugwa hirya no hino ndetse tubasangiza n'ibindi bikurikira. Ubutaha tuzabazanira abatumigwa, abashitsi bazoza kugira ico babaganiriza cyangwa se kugira ico bababwira. Twebwe dutanga inama, turahugura, turasungurana cyangwa se ariko guhugura, ndetse duja n'igihe biba ngombwa muri comedy, n'igihe bibaye ngombwa muri filime tukazikina, byose bica muri Kongosha. Murakoze cyane abadukurikiranaga ni kuri CNT yarakongosha. Twagira ngo dushimire cyane mwebwe mwese abahisemo gukora subscribe na like ndetse na share na comment. Imana yo mwijuru ikomeze ibarinde kandi ikomeze ibazigame, kandi mukomeze musengera akarere. Turabakunda cyane, tugeze hano kubera mwebwe, aho tugeze nibyo tugezeho no kubera mwebwe, abakoze subscribe n'abakoze like ndetse na comment. Murakoze cyane, mukomeze mugira ibihe byiza. Asante sana.